Hello, every good evening. Welcome to Manipur. More than 3 years of crisis. Manipur ngasi Kanglup anigi lanchi da mapalam dagi changjal ba illegal immigrants mayang ki makut jawi have say masi Manipur government khakna India gi Union Minister Sri Amit Shah na wo phongdok kharabane Home Minister Amit Shah na thamgi ba mani even Manipur ki India ki Prime Minister Narendra Modi na fawba Manipur gi irang na mapan gi khut jawi have gi wafum thamgi ba legare aduna marak seda khoi tonga an ba Manipur da thok crisis sing sigi masigi tonga an ba marom da lakpada hajik Manipur gi hajik oiriba issue siga mari laina ba hajik India na paikhalak ba dum khongtha amukha mikok thibagi wafum lakpagi matang sida Manipur da NRC ana tawgadabani sigi matung da census ki thabak from the last 2.5 years, Majay Irang Marakchida Yamaka and a Taknaraga India government Yamaka and Mong the Akan demand or Galapani, even Sigi Matakida, Manipuri, even in cabinet Navawa, Lady Bakwe, NRC Matang, the Pukalaga, India government, Masi memorandum Piva from there, even Manipur United Naga Council, Amadi Manipurgi, Kokomi Yauna. Prime Minister office ta hariba issue siga mari laina na masigi tongan memorandum pigre tawur ba hajik leba miyam na pami go from say now it's not a time for the memorandum aduna hajik masigi chap chap action amkhak lenga ki makeri ki pangthok piro haiba from sini aduna hajik oirei ba film sida Manipur ki praja hajik hajik section ke adagi hajik Manipur da NRC hana tawudabani haibi achauba wahang amoloi na Manipur da 48 hours ki general strike ko gibani adu luri wade Manipur da sumba lanjao matho matung da sumba praja singe protest ma lamtung da Manipur da lairiba lenga pairiba political leaders maru ina BJP leaders mayamna madugi makha tarak poina Delhi chatlaga NRC matang taksalugani haiba wafam sini kari maram gi damakta lebak miyam prajani irang horoktir ngai mamangda Delhi chatlaga makhoi gi demand ta uthibise kari gino Manipur gi general strike 48 hours ki masigi 48 hours loiram daida Delhi chalaba matungda Manipur gi leaders mayamna mari leinaba union minister sing unagani haiba gi adugi wafam dani aduna makha tarak poda Manipur gi hanagi chief minister Sri Nongdomam Biren Delhi the Central Matunda Home Minister Amit Shah unabugi wafam laire aduna ngasi su akhoi tongan ba leaders single loina na unabugi makha taba Kiran Rijisu India gi hajik Union Minister masu oiriba mahak unabugi wafam laire aduna live wafam de hajik Manipur da census mamangda NRC tabugi ayabase Delhi lengak na pirak kadoribra karimo pirak taba taragana hanugumna hajik Manipur da irang horiba praja myam mop sariba general strike doriba haiba sing sigi masigi strategy boina adamuk lengak ta demand the Boina Prazamasem Wamina Regal like Doribra, Masay the Langak Karikar responsibility Logodori, Hajik Delhi, the Chala Tungdal, Ladyba leaders mayam kak na chalibasi praja mayam kibidagi ra natragana hajik thamoi sengna Manipur da NRC mathok dai census mamang da haiba makhoi gi ba will am kak political will galoina na chatpra sumna dagi makhoi gi political mileage makhoi gi ba political brand am kak kannabai da mukta lebak mayam gi asaw basi themjana bo hena da Delhi da chatpra haiba wahang chini praja mayam na hajik hangi wafam se but still hajik praja mayam gi expectation Manipur da NRC sungsoi soiden tawgani before census haiba gi wafam am kak di praja mayam da thajabalai aduna topic say NRC before census, will Modi government accept or reject? So I welcome Oza Jitendra Ningomba, convener just for delimitation JFD. I welcome you Oza Jitendra Ningomba on Manugutna. Good evening. Aduga joining us too Oza Hari Krishna Mangsatabam, retired IAS, former director, Directorate of Census Operation Manipur. And joining us too, last but not least, Odaring Kukumuksamni, editor Imphal Times. So I welcome all the guests on Manugutna, NRC before census, will Modi government accept or reject? I randomly, Ladiba issues Yam, Mari Lena, Hajik Achotang Lawiba, Oza Jitendra Ningomba, Maruina Oza Jitendra, Kari, generally, like Manipur Legan, the Paikala Pukong say, NRC issues Yam genuine over move Nena, Wibra, Hajik Leva, Agogi. MLA Minister Mayam Kanga, local Hongdang, Natrana Prazamiam, Sagalak Prazamiam Giamna, Achoba, Kogi, Tempo, Loina, Lakwas, Iran, Prazamiam, Iran, control the Wunga, Delhi excuses some Laura Delhi, the Satpuki Wafamo in Urakari Wafam. Thank you. I Hanbada Ying Vidipum, we call Nono Kurumjeri, Luna Quick Manipurgi, Usiki Tangdu Litadraba, Ikugi, Tungi, Punsirolda. Tungi isa shusing gidam ka khalaganda karigo makhara tahugdaba yade haiduna ahing nungdil tupa chaba khangdana yo sanchin biriba pumna maki
ꯃꯐꯝꯗꯁꯨ ꯏꯀꯣꯛꯅꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯪꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯣꯏ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯤꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯆꯠꯂꯤꯕꯅꯣ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪꯗꯨ ꯍꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯍꯪꯖꯒꯗꯣꯏꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤ प्रजासिंबु कीबदगिनी हाइना चटपे याई हाइना ये अहम थमजगे मरमदि कइगिनो हाइबो मतमदा मसिगी इशूसी एनआरसी अदुगा सेंसस अदुगा डिलिमिटेशन अमदि एसआईआर हाइब तारे मकोइ पुन्न मनिसी सीगी मतांगदा कैंपेन फॉर जस्ट एंड फेयर डिलिमिटेशन ना हौखिबा चही कयागी ममांगदि तकनदुना लाखिबने अदुना ngasi फावबदा प्रिंट अमदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिंगदा कैंपेन फॉर जस्ट एंड फेयर डिलिमिटेशन ना मफुम क्या दा चटुना अखोइ वारी सानरुबगी वारी अखोइने पाम्बा डिमांड मयाम ममा लोइना लेरिबा पॉलिटिकल की सर्कल द लेरिबा अखोइ होजिक लेरिबा रूलिंग पार्टी सिंग ऑपोजिशन पार्टी सिंग अदुगा मचा मचा अखोइ लेरिबा मयाम सिंग लोइना मखोइ वारी सानग्रबनी पर्सनल ओइना अखोइ सानरबा मतुंगदा पॉलिटिकल पार्टी को वारी सानरगे अदुगा मतुंगदा अपन ऑल पॉलिटिकल पार्टी इन कन्वेंशन ऑन को डेमोग्राफिक imbalance in the state of Manipur haidna koi pangthokhrabani madu mamang ki sahi da pangthokibani akoi na hogjadi bisi haukiba akoi ki sahi akoi pr gi matam degi yam kanna horpani hana sigi issue madi 1980 degi it will be started hograbani then 1994 da su yam kanna tawgrabani matam do m skong na tawbikiba ado 94 da m kanna tawbikiba m sun tawbikiba madu da lokiba ahan ba 1980s da lokiba point tara taruk ado 1994 da logo point nipan ado ngasi bokda I still tawduna leikiba tare adu maina matang lorpodigi anuba kanu oina iho mo oina ko JCLPS ki wafum du lore matungda 2022 gi tanja du da United Committee Manipur gi United Naga Council UNC madi Kokomi Coordinating Committee on Manipur Integrity aina Kokomi de lejing tanja da koisi already leibiriba koigi Home Minister da Prime Minister thagrabani adu masigi importance ma leire haidana ahan bade delimitation gi matang da ma aduga atopada NRC gi National Register of Citizens sigi matang da yamna kanna haigrabani adugi matungda ihou silakpa ihou sigi hek horum da gi tanja do ihou sigi hek horum da gi tanja du magi immediate causes of conflicts haidare si masisu illegal immigrant ga choba biometrics biometric law gi matang aduna oisu aduna adu lore matungda di adugi ihou sigi manung da gidi man asai khara torumam do silent negre ho pr negre silent negre pr manung da khoi loi unagre mayam singi one by one loina unajabani khoi hana unabiram oibiram cm hana mamang do oibiram cm loina unarakanda hek leiba khodum khoina tana jaraga yam kana unajegbini laibak tibadi handa oibiriba honorable chief minister se masiga mp bimol ga haidare ani simudi khoi unabagi tanza fangide we have tried adu unfortunately khoi fangide unaba fangide fangdaba ani jin oisalakpaduneba ama fangdaba maram je jaji kendra appointment pi da bagi appointment pi da ba su oibai aduga makhoina thabak sin masu hai madu khoina yam kana mu kana oirudre khoi amna unabdu hone atai loi unai hade hoje chatbi leba dili chatbi mayam sing yauna hoje home paibi riba khoi gi honorable home conduce yauna yam kana unai makhoi gi idea mayam lawi idea mayam pi ri haiba makhoina pi idea mayam sing do madu puraga khoi masi focus torga othokna na bhona bane dubu sarkar pairki bade gidi kajin khar laptop khare sarkar paibudna marum oidna atop to issues na mayam sina marum oidna khoi sanction gadab issues oi khidabani adubu khoi na han mangjil thana mamangda kyar hanna haikhra matungda aruibo oina khoi na semjagi busi kaigino da khoi gi ingonda lejerisi 2026 May gi tang kuring mapanda People's Convention on the National NRC updation before census aina aikhoi gi Manipur University gi auditorium hall da pangthok sigi bani hariba pangthok sigi basida Manipur gi akhang ahi mayam yaure ko tongan community gi leader mayam jauraga wari mari lauki bani ai samjinjage hariba wari mari si roibada harisi karigumba Manipur gi government na lengak sina koi NRC tongna ba yam atu matamda thabo paikal da taradi Manipur miyam pulaga si NRC update togda ba yade haidna koi sanction mina jaina aroi boina logi bore lawru matungda July gi tang kun ga tarukta akoin amuksu miyam da press thamgi bani kai thamge hujik le ribo Manipur gi lengak sina lakadu September gi tang August gi tang tara ga tarita gi di sal inauguration de hogi dore maduni marum oidna masida kidan ko thade view aduna tragadi akoi kan khonging changil kanina adu loire hob da kaim sanga khidre
aduna hage August ki tang akhoi taruk te gidi akhoi na masi census boycott tawre hena laukhoki bani aduna hana burning to boil to ga lai ba mayam sing se masi gi mayam sing sina akan kanom sangsel badagi leiri ba Manipur gi lenga leibi ri ba kanom mayam sing se lenga pu haining dre di email khara idara Manipur email khara di mayam na tawsi masi sumrani na khalaga akhoi taksin ba hogi bani taksin ba hogi bu sida acho ba chenga ngo pi gi badi hana oibiram ba email hana oibiram chief minister do hana oiba chief minister dun chagaga home minister ga wari sana bagi pot mayam khangbi gare adu chalu budai di amuksu laibu yade di moi karar taksalak bane ba taksalaga ngarang maksu ikon khangjabada hana oibiram ba chief minister du ngarang home minister unai hai adugi positive ikoi khangde kari harik puna koi wari sade akoi na khangjaba akoi gi source ta adugi ngasi si home minister ga lairiba in Manipur gi chief minister unagini hai adu akoi khangde hojik akoi da mangda tariba akoi gi maikai de gi miyam gi mot sinjaraga haijabani ko miyam gi ni committee GFD se masi gi modadi hojik noi oiningba wari sanagira sanaroya akoi khangde akhoi gi haibu akhoi gi tungam sat kanana bagdamukta India government na makoi na hana already yaduna lereba National Register of Citizen NRC se 1951 matum du togi bodo February gi tang mapun togi bodo modu update tobiraga akhoi NRC togodamani kariguma NRC togdaba taragadi census tobu yaro yeba sida koi lepe aidare aduna makoi na bai hukma season rakpa taragasu any togdaba ade season rakpa taragasu Manipur gi miyam ngasi de koi Manipur gi damukta leiriba issue ji khangabani na akhoi gi question of survival laidare akhoi gi question of survival leibani na masimde koi hallaro eba posi ai hanma thamage aduga leiriba arobi hangdusi hojik chaliba unariba kamu singse Manipur gi samdamna nungsiba gi wana taba makhoi ji kibadigi makhoi masaje Manipuri miyamna kari khalakadi ge kibadigi chatpani haina ai amaina lung dawjage okay adum zulai re rugo zatin marwina khoi gi NRC for like अखोई नेशनल सिक्योरिटी हम कक्सु ओइबा अदुम वाफम कक्सु ओइ अदुना इवन अखोई डेमोग्राफिक मसिगे अखोई कंट्रोल तौनबगी जु वाफम खगले अदुना सेंटर ना मणिपुर दा हजिक लैबा अखोई मणिपुर दा मियान चा मयाम खक मपालम दि चंगलकबा इलीगल ओइबा अखोई इन्फ्लक्स लैरे हाबिसु मसि डाटा टुंगा टुंगा मयाम खक फोंदोखरबने इवन 2011 की सेंसस की रिपोर्ट जो अखोई लैरिबा पानगी इलीगल इमिग्रेंट्स कुकी की मरु ओइना हाबिदारे कुकी जो कम्युनिटी कांगु जु खंगिन हेंगर पे वाफम बाउ लैरिबा लिस्टदा अदुना हजिक सेंटर ना हजिक हाइरिबा इशू Sida masida yamna ka hen focus tawdana masida khoi yamna clear over road memam puthokta bi maram de mosai jira khoi center gi agenda as well as khoi Manipur lenga na high office jira kari manam gi mukta mesi aggressive oina thapok oina pangthok pada masi mathong na lai tribunal hai gi office jira ma tiktok kitan point aina khanjabade si masi khoi gi lairiba Manipur gi lenga da yorib kaungsing si gi magi spirit haigadra nar ka will power haigadra madu pochi yog da banane asum le bo kamu de mo khoi database de yang ka sum pangai le go ne khoi gi Manipur de le thoi crisis ka je mo khoi am kan interest oi de mram di leiri ba India gi le ba karo kano karo leiri ba sing karo sama ga kano ne khoi Manipur de lakh pha karo pha na te only hojik 20 si gi andak kano to da khoi gi census to pa da ga di mo de phang do or se mo inali 42 lakhs adai mukta ne soi to mo thaje de kaim khang de mo kaim de serious oi de ba aduna serious oi da su makhoi ne serious oi da su leiri ba lenga sida leiri ba kamu sing khoi gi question of survival ne hai da ganda maduna ma thonga le ne to ge on to mi tholuk pa da ga di center su ka ju ta da ba ya manam di center hai ba se khoi state Manipur hai ba se khoi India gi part ma ne ba India gi part ma da leiri ba kamu su thoi da su leiri ba kamu khara sina leiri ba makhoi gi leiri ba kano ma yam sing sina to da ya de ne khan ba da ga di India so ni so na tawr ka ne ba manam di NRC hai ba se khoi gi law gi wang da lei ba na te ba National Register of Citizen in kana haibi ba adumna NRC do bo matam da khoi di kana do se ma kai ani ne bona fide citizen kana no haiba ma adu un bona fide haiba thol ko do ne masida India da hujik Manipur da thugli ba ko ngauri ba ko chi ba aduga tongana in number maximum basha ma yam invest ori ba kana da scheduled tribe da in the name of scheduled tribe mi da basha yam nam low sori se masi illegal immigrant ma yam yore masi ka khidoi ne ba se madugi kanaba mayam lakane madugi kanaba mayam do akhoi gi leibiri ba lenga po ke kano singsina convince to bangam da ba aduga mamutana khangda ba mamutana khangmuta ra gadi mamutana khangi ba kangu chuna unity oi ba da gadi unity oi ba kangu chuna thamba da gadi union home minister da or prime minister oi da gadi mo khoi yam line to gane ba
Hujik akwai ngang na post akwai hujik ngang na riba census they two hai post number 1 census they two hai post ju masiju Amit Shah gi mathong ne Amit Shah na he can do it very easily mana sumabran khan bada di man to bangam me asidi madi NRC ga process man de NRC sina amani duga census ye thok posi de home minister masana ngam me ba du home minister taina bu du ne ba haying asi la ro nam de la je khoi gi chief minister je ngasi ga ne ba ngarang atheng mu de ne man chakse ngarang atheng pung hum de ne man chakse nahan sat ba ya da bro last hour da koi ngasi I hing nang tar ga violence lai ga adu ro ba man pam je Kuki na horok pa kangu duna te machat ba ikoi Manipur gi Masai indigenous people yellow mi kalo habi na how bu sina kam ta mo ado wi da ba adu me potu de ba khuni am sauri si miyam da sauri si ne ba tawu dum na karai no tawu dum kana no ya da ba mi duri nang ja de haro ba ya da ba Manipur thuane hone kangu themli ba ta kai no si akoi na haji Manipur thuga ge na te adu ga yellow mi amasung Manipuri sing aina word ani season ni yellow mi aiba Manipuri aiba si tonganu interpretation lai aduna aikoi Manipuri sing kanna ba thabak to mini haiba da yellow mi hare kono haiba adu sing misra ne ba a mangwanda ai particular haiba ne ko magi oi vocal da su ma unity and integrity lai mani adu aikoi de uja hari na ngasi Manipur to gane phone de kana no hari bu kamu mayam sing do Manipur to gane phone bu community ama community mayam sing do loina aikoi yeng ne bana te ba community mayam sing du gi manung de kok thadi ba adu bu kamu dudi illegal immigrant ni haidna masana ya jaraba government of India na su pibi reba JRA gi magi leader oiriba thankali na pau guide ko te do machu maksa du illegal immigrant hariba ngarang na su da yauriba kene o kanguna makhu gi chairman holi haina haijeriba PS hockey masado masu illegal immigrant oir madi adu tan thokre bane ba amai tan thokre mi do haiba ngam da bide yani na mogi na kiba akoi man tawriba issue jidna kan na sung da bo podam yauriba madugi will power du leite haibane ba exactly ojaji tendra ahan ba round atin wo fam daga lak jogi ge hojik akoi ge question asi gi topic si gi mari leinuna hojik NRC before census ki matang ji hojik India gi maru iba home minister na prime minister gi maike gi karimba reject tor pata ga di hojik Manipur gi steps Manipur gi hojik lai ba census issue gi leader moina kari wa fam da meni ai asaina hajagre asidi akoina hori pusi India mayoktanate India mayoktanate irai lai bo haida India citizen kana no khang basa khang bi wa bani India citizen amani haina masa khang bi wa ba India ni ya bi lektra gadi akhoi India amu oiribra akhoi India amu oiribra haibo wang sila ko matamda hana de gi su makoi no waror ga leriba Manipur gi miam da as a mapi mapa amu oino yengbom thokbu to yengbiu ufom thokbu ubiu logum thokbu lobiu oina lorbu taragadi akhoi India na tre hairu de gi manam kari leriba gi sin okay I Uda Hari Krishna the lak jage aduna Uda Hari maru ina hajik lai bo fam si hajik census ki matang si census ki former director moina mamang na kari to wira mina tra census ti mado karam na kadawe aluga census ta uda badana kari mangje ga haibo fam mayam khak lai biramone aduna hajik lak ni bo fam de hajik Manipur gi oiriba situation ji gi matung ina Manipur da NRC hana ta uda bani si gi matung da census ta uje habne ado department gi masi gi logistical ya habdare hajik kari kari wa fam thambe masi gi lairiba issue ji matang na aduna Manipur da Hajik Laiba issue si Nathai NRC Taudana census Adamok Tausangimatamda Yan fair and Yam transparent Oiba census Samoibungam with Driver Highway Yahunazikari of them. Impact TV program Sibu Ming Tabiri Pumna Mako Hare Krishna Kurumjari Ganatantra Chatpa Lebakta Prajagi Kolau Ishurgi Kolau Niana Adum Highway. Haidi Lebak Jalai River Luina Maxi Akui Maraktagi Mihut Wina Chakraga Lebak Jalai Rapani Sarkan Yangadodi Taliba Dabisi demands Ain Gimanung the lay justified Oi Oidi Adugini Yambido NRC to view on Hibamatamda is within the ambit of law. Ain Gimanung the view on Hibani Citizenship Act 1955 Aduga Adi Makada 2003 की रूल दा NRIC में सेम गनी है ना सो यावर बनी सीधा सेंसस से यामना तंगाई फदबा एक्सरसाइज हमनी यामने इम्पोर्टेंट है बा कोई की प्राइमरी डाटा में याम कलेक्ट हो गया प्राइमरी डाटा से नॉर्मली कलेक्ट हो गए याम वाया कोई अदो प्राइमरी डाटा रिगार्डिंग व्हाट
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯂꯩ ꯀꯩꯔꯩꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯒꯤ ꯂꯤꯇꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯗꯥꯇꯥ ꯀꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯕꯔꯥꯕꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯗꯤꯀꯦꯇꯦꯜ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯍꯤ 10ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯡꯀ꯭ꯔꯣꯅꯁꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ 1872ꯗ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗꯗꯤ ꯅꯣꯟ ꯁꯤꯡꯀ꯭ꯔꯣꯅꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯔꯊꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗ ꯇꯧꯗꯦ ꯃꯆꯤꯠ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯕꯠ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ 1881ꯗꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯁꯤꯡꯀ꯭ꯔꯣꯅꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯃꯦꯀꯔꯁꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏꯟ ꯁꯦꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯁꯦꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩꯕ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯅ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯗꯥꯇꯥꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯗꯥꯇꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯣꯝꯒꯠꯈꯤ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯒꯤ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯗꯥꯇꯥꯗꯨꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯦꯃꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯣꯏꯅꯒꯗꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟꯁꯤ ꯗ꯭ꯌꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯆꯍꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯗꯥꯇꯥꯗ ꯇꯧꯔꯛ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯆꯨꯝꯅ ꯇꯧꯍꯧꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐ꯭ꯔꯦꯖꯥꯏꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯦꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯖꯥꯏꯜ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯗꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯗꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯔꯁꯟ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯀꯥꯏꯕꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯅꯥꯔꯤꯌꯣꯒꯤ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟꯁꯤ ꯖꯁꯇꯤꯐꯥꯏഡ് ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯣꯟ ꯖꯁ ꯑꯦꯟ ꯐꯤꯌꯔ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟꯅ ꯑꯗꯨꯒ 14 CSOꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯉꯒ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯇꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯗꯤꯁ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯄꯜꯁꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯋꯥꯔꯤꯠ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔ ꯆꯠꯄꯤꯒꯗꯧꯅꯤ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔ ꯆꯠ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯕ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯑꯦꯛ 1948ꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯦ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯂꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯏꯟꯁꯇꯥꯟꯁ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯈꯤ ꯍꯥꯟꯅ 1981ꯗ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯈꯤꯗꯦ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔ ꯏꯁꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯦꯖꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ 1981ꯗ ꯑꯁꯥꯝ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯈꯤꯗꯦ 1991ꯗ ꯖꯝꯃꯨ ꯑꯦꯟ ꯀश्मीꯔꯗ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯈꯤꯗꯦ ꯗꯦꯐꯔ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯦꯟꯁꯦꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯗꯕꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯤꯒꯦꯂꯤ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯀꯩꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯝꯃꯨ ꯑꯦꯟ ꯀश्मीꯔꯗ ꯇꯧꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯗꯧ ꯁꯔꯨꯛ ꯇꯧꯗꯕꯅ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯪꯉꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯠ ꯍꯦꯄꯟꯁ ꯅꯦꯛꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन तौरगा अखोगी ओवरऑल पॉपुलेशन की फिगर अमदी पुथोरकनी मागी हिस्टोरिकल डाटा मैम से लौरगा अदुगा अखोगी मिकोक मसिंग सुयामना लेबे याय हाइसिगी फिगर ते तौर चटकनी अदुगा अखोगी सेंसस तबो मतमदा क्वेश्चनियर मैम अमा सेमिजे होजिंग निफुने ना हाय हंदकी चहीगी दको अदुगा सिगी निफुसिदि लोकल लरोय बट ओवरऑल पॉपुलेशन मेल फीमेल ओवरऑल पॉपुलेशन के आनोइजे अदुदे अखोई फंगनी एबो अदुने इसम समना हायरबदा सेंसस से तौद्रसु याबो पोटनी लेबाग इरांग थोपे मौत सेंसस तौबिदबना फगनी अदुगा एनआरसी सिदी एक नसु प्रोवाइड तौवा सिटीजनशिप एक अदुगा माइ मखादा रूल लैरिबदो अदुना एनआरसी अमा सेमगदौनी एनआरआईसी आइना नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स आइना अदुगिदुई मतुंगिना दो हाना सेमबिबना फगनी एनआरसी से is going to be a time consuming process aduna defer to by do next census adum nangbe ya aduna census se as it is loina tokhoga nrc da focus to handing okay zare yam kitang blunt oi wafam daglak chauge hazik leiba political leadership sigi matang da hazik leiba political leadership sigi until and unless akhoi gi leibak mayam praja gi irang immerse to triba makai makoi je
ꯆꯦꯟꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯛ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯦꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯆꯦꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯛꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯤꯇꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ NRCꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯦꯌꯔ ꯑꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯔꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ NRC ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤꯅ ꯊꯥꯖꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯡꯒꯜꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ कमाइन कई वाफम थम्बे सेंसस का NRC का से बेसिक कंसेप्ट खेना बामा खगले सेंसस सिना अखोई की इनमरेटर से चलगा डाटा से कलेक्ट तौरगे इनमरेटर से न थागत कनी वेरिफिकेशन सिना लेवल अमदा तौगनी सेंसस की प्रोसेस से खितंग थमजगे अदगा हंदकी सेंसस सिना अमुइना तौगदा बेरा कागनी है से अदुई मरम सोई थमजगे सेंसस सिदा ख्वाई फर्स्ट इनमरेटर खलनी एनमरेटर से यूमथोंग येरा चलगा मागे अनि थोंगना अमना हाउस लिस्टिंग आइना हाई अमना पॉपुलेशन इनमरेशन आइना हाई को सि तौरनी खोंगला कांदा सिगी से मागे डाटा से लखला कांदा माना माई सुपरवाइजर द पिसलनी सुपरवाइजर सिना चार्ज ऑफिसर द पिसलनी चार्ज ऑफिसर सिना चार्ज ऑफिसर है एसयू की लेवल नॉर्मली चार्ज ऑफिसर सिना प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट लेवल द पिसनगनी महौसादी मसिगी जे ब्रॉड शीट अमाउंट पाइरा चलगा मसिदा मेल पुरागा टेबल द थमगा मदु चेक तौरकांदा थागत नहीं हौजिकती मोबाइल एप्लीकेशन द चलनी डिजिटल सेंसस आइना हाइरे डिजिटल सेंसस द चटपसिदा मसे आइना 2017 द लेबा मतम सिदा सेंसस 2021 द तौगनी एना प्रिपरेशन द यावजे बिनी जोशी आइना अखोई की चीफ सेक्रेटरी ओइरंबा मागी मयामबा बिबेक जोशी सिना RGI ओइबा मतम सिदा अदा सिदा चकदोरिबा डिजिटल अखोइना तौदोइसे मोबाइल एप तो तौरत तौदोइनी अदा सिदा माना डाटा से खोमे चार्ज ऑफिसर द थागले चार्ज ऑफिसर सिना मागी द मतम खरा लेरनी माने येंगब ngamgani करी करी नु थागले से यानिंगबा यानिंगदबा माना अदुदो ऑब्जर्वेशन पीबे यानी अदुई मतुंगदा ngasagi kano da chalani supervisor dagi charge officer dagi principal kano da chalani census officer da khena ba se kadai da lakya haiba matam da akhoi gi format ta tawraga paper pen and paper da tawringai da di sida correction se tawraga chat ngami hojikti super kano na enumerator na thagali se changes tawngam de ba yengbadi ngami changes tawngam de haiba arthadi enumerator sinna thagali ba podo as it is adum database da changini ba aduna lana thagaladi adum lana changini whereas NRC sina kari no hai matam de NRC se khitang di controversial hoiba noi gi jaga da di lai but nonetheless 1951 hoigera 61 hoigera whatever BSR hoigera winning ba mo oishunu si ama khatana yaroi sida legacy document aina magi family tree establish tawna ba document list of documents semakhini electoral roll be 1948 ki apai electoral roll le yain hari se adu be yai ate hill house tax thi ba gi be yai anything document be legacy document mayam ama le ri se sigi mayam si tawraga burden of proof se kanada chatke matam da ai sada ai se citizen ne na proof tawaina lakani ba magi document mayam piba se magi responsibility ne ba aduna NRC to bo matam da lan na chat pai na haiba do NRC to bo matam da ngasagi khare yam na chithagi ba gi chingnaba akhoi gi nungnang badi leibe yai but it's incumbent on the individual concerned like you and me to give furnished documents to prove our antecedents sai tar akhoi gi sida family tree do establish tawna ba do pi ba darkar leiya adu gi sigi ani gi chok khena ba leiya ba okay aduna hajik leiriba koi manipur gi hajik yamna achauba yamna adum burning of issues in the hajik NRC gi hajik manipur horiba irang se manipur census si yaitok pa yai habagi adugi wafam de lai wafam de maram de masai da koi tuan tong koi state sing da laiwa ki leiriba issue du na maram oidana NRC amari koi census ka masi gi matang da census sai thor po matam da problem leite habagi wafam de maram oirga hajik manipur da NRC hana tawhunba census ko na tawwa habagi wafam si koi praja mayam gi adugi achauba koi gi hajir ki oiba adugi apam am khakni adara ai ozari kulak jage ozari ko dun maroi na hajik koi na atop atop koi community jing community wise jing matam da NRC da hajik objection tawri bu kangu je maroi na kuki jo community am kana tawri even current affair gi interview khakta ITLF ki spokesperson ginja bol jangna ba NRC ji tawbusi yaning de habi wafam laigrabne hajik se aduna hajik manipur NRC tawba yaning de na makoi openly haibu ngami se makoi
mapal lomdagi lakpa adumba illegal migrants ngi marakte yaure habisima makoina akoina yam open no wafam khusu oi habidare adu marak sida akoi lanche hogalakpudi hauna manipur thoiba issue gi matang sida mapalom gi mi yaure habisisu masima yam mek seng ure aduna hajik lai ngi wafam de hajik manipur gi lainga ki maikai de gi su manipur gi illegal migrants mayam khaki adumba khoi gi yamna makhoi gi mong ta da ba dum ba khoi gi makhoi gi nature less oi ba wafam mayam khak te su makhoi gi oi ba wafam mayam khak lai girbani aduna hajik ki manipur government ki maikai de gi hajik manipur praja mayam na sarpom tam da delhi da he chelaga delhi da excuses sam khak pi gi wafam khak sule aduna manipur gi hajik lai issue si delhi da loi namuk depend tawra hajik se natra kana hajik Delhi ji akoi ki Manipur gi MLA mayam political leaders mayam gi excuses lo na gi jaga am khak oira bra habi wafam duni aduna ai wafam ki kitang sangdok chare aduna ai mamang gi mari laina ba jaga jing du jo ai kitang tas taw jara mari kari wafam thamba ya hujike leiberi ba cookie jo council gi natragana cookie jo council gi loina maksuna te to pa cookie gi organization sing na NRC to wi ya hena phongdok ki ba khoi dum thenga ja howi khudi mak na nate kana gu makharana adusu kun muk koi NRC to we are kai bagi moi gi thogla iba moi version do after intimidation gumba kana gumba khragi nongmai chindol da hayan bagumba man ba dum yawi aduna adai area du da koina pangchang changu buda kaisu kanaroi cookie jo wegera illegal immigrants wegera moi na NRC to we are census to we are ena ye lage hekta tawdab tardi lebak si koi sri khemcham na palibra cookie jo na palibra sri bire na panbra Amit Sana Palibra Highway Wang Chobamalani. Moy voice to Tochasunu, Toiva Poto, Madu Satnavayaba, voice Nate, Yaridi, Pusita, Tamonus Highway, legal gi, Oiba, Port Amakalona, Aineyava, Port Amakata, Miana Democratic Country, Sidatala, Eva Davishe, Masia Gadra, Haina Adom the Kanavagi Port to Nevalakadorite. Who's Miana Talis, Census Sana Tobio, I say, Aquilina Kange. Sorry, Census Kona Tobio is Aquilina Kange. Karigino have a matamda, census the womatamda, akoi the huzik, Ladyba major issue de Karino have the 60,000 ITP, Mayum the Hanjan Mungam the lady, Adugi Matakta, hundreds and hundreds of Akoi Yumayama, flattened the nature sample, Yum later, house listing the Wahabam su Yawuni, census Kisida, Maduna Kamain to Duriba, Kahabagi. Idea to the census it of Gitaragadi, Manipur sit to Kai Tarisita, Shame to Kai Taragadra, Haibagi Madugi, Akoi the apprehension yam song labum to talk. Karigino Bada, Akoigi, Manipurgi, the Lariba, indigenous community, Singsi, illegal immigrants, Singsina, Taxila, Ganda, Moigo, separate Chengraga, Akoina Tonga, Kahani, Yamna minority in a Lehendabugi Port of Malak, the side area, Duda, Akoi apprehension Popani. Aduna huzik JFD na tawbiriba ate atopa civil society sing na tawbiriba irang mayam si irang na tisi democratic right ama akoi hingnana bagi akoi gi damakta the tanjaba right ama khane swaida lai ibdi akoi gi manipur da leriba government sigi akoina da kanosina taliba JFD na taliba degi potential so na taliba ate atopa organization mayam sina talisi kyamu yamna lumna lawes na one sineba politically committed or bra. Moina daily the Chiliba, at Hanglatana, NRC, Taunanabagi Damakta, just out the Quay, other engine bar, Quay, Lobito, which any kind of Canada DIPR, Lautoma gets at Kibukangu Yauri, Emeleda. Go, Numitu the Quibanto, Numitu the Rumini. Hariba Makoina Chatpan Numituda. Makoisa Kamuam committed or again. Public key, Shamna, Maishaktana. Sorok tolakana mi satpa thingakana tawriba dugumbagi irang odi masa sizarasu yare nomai kapu oina law kongdana imai bena tawriba adugi sentiment maraktuda moina akoi NRC gi damaka akoi Delhi chalena chakhi matamsita kaida we the very next day makoina kamai tawgeda Manipur sida enumerator singa supervisor singa gi akoi gi numit humni gi oiba keno tawni na training tawni na order thokchale adu the yaugdaba college ki oza sing say for example DM University ki oza sing hairana ko training yaugdaba sing se extreme penalty pigani habagi provision bo hapag order to eba adun takpadi compulsory nam hadana hekta tawge habagi intention amana somdu le live service tana kari utle
अखोई मियांगी दमकते खल्ले अखोई चटलगा आद एनआरसी से तौदनबा एनआरसी से हाना तौरगा सेंसस को न तौननबगी पोचे अखोई सिल्ले कायना हाइबगी पोन अमखक सुम मदाइदा चटपा दुमाइना हाइदी मियाम सिदा सानब मानबा अखोई मियाम सि खरी पंगदहल कांदा हाइबा याबा पंगाइदा हाइबा याबगी पोट अमा अदवाइदा यावबगी पोट अमा सुम उबा हाइबा तारे मरमदी येंबिउ को अमुकसु अदुना एनआर अखोई इरांग सिगी मरक सिदा सेंसस से तौननब सिनबा अखोई गवर्नमेंट की मखादनी गवर्नमेंट ना मतम खरे येथोक खोरदी लोय येथोक पयाबा गाकनी ngasi su gm hol gi irang horkani ne येथोक puane moi gi intention da leba ki oiba phabam da येथोक pagi pot nate moi येथोइ do moi training program येथोइ do yengbio ba federal da the enumerator singi the supervisor singi the sigi census ki matanga training se almost completed husik lo chala bani parbung da lora bani कांकोपी लोराबनी टेंगनोपल लोराबनी अदु रेगदी मणिपुर गवर्नमेंट की इंटेंशन से करिनो मणिपुर गवर्नमेंट ना मोगी ओइबा स्टेट से चरांग नहीं सोम द कम्युनिटी का यानदब से कम्युनिटी अमदना स्माइ तौदना ट्रेनिंग की सेंसस की पोट से यानिंगदबगी थोगले अदुना थोगले यो पोट सी संदाय नद्रिंगैदा यारगदी अयाबा कम्युनिटी दुना हाना तौगे यादबसिना कोना तौगे हरदी मोयजा अखोयनी थांग छनो हाइबगा चप मानेबा This government is inciting communal hatred within Kenosida, Adusu incite to Bugi indication, Amani and a low rate of Bugi Maramsu late. Aduga, Swida Malere, Aduga, Moina, NRC, Ada, Tonganabatan, whoever ABC was no Mamangi, former chief minister, Akui Billion Jingsu, Oisano, Huziki Wariba. Chief Minister Sri Khemchan Su Oisunu Moina adagi MLA मैम का चलगा तवे हरी से मोइने NRC तकने रुगनी NRC हारगनी हरी से अखो क्या मुझे थाजदुइनो द अदुगी पोत तकुई नहीं नरब्रा NRC नत्तबा NRC का मानबा अखोईगी असम द सोईगी वो पोत अमा अखोईदा सोईरोइदबा NRC से हेने कंसल लगनी खंगदे सेमदोगनी खंगदे amendment तोरगनी खंगदे some clauses हफ्से लगनी खंगदे अखोईद खर हेना लाइथोहन बयाबा मोंग खक्ता अखोईगी पोत सिदा अखोईगी ओइबा पोत अमा मखोइना पोरकनी हाइबगी आइडिया द चखिबरा सिनेबा करिगिनोबदा इंडिया रे पांबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगना NRC से मसिक तौनिंगदे अदुगा हुजुजिक लैरिबा बीजेपी की रूलिंग पार्टी ने NRC से एज ए टूल ऑफ पॉलिटिकल टूल ओइन सिनरम मतमदुदा लाउथोमी अदुबु इकान कानदना राम मैदान हाइबा कनोदुदा ममांगी इलेक्शन की मतमदा दिल्ली की कनोदुदा प्राइम मिनिस्टर ने लाउथोकी बिसे करी लाउथोकी NRC तौबगी वाफम लैते हरगो हुजिकसु डॉक्यूमेंट अमता ऑल इंडिया की ओइना NRC तौगनी हाइबा गवर्नमेंट सिना थोअबरा थोकत्रि Assam is an experiment. Assam the experiment tawi. Assam the tauribe experiment sida ko kamain tauge matam da pesha se aduki matik yamna thadei moina. Crore lising amuga satret ki meya da thadei around 52,000 ko ki government employee official sing meya masin nagi ba. No ina sinar matung da adusu sahi mari changi matung da 19 lakhs ko ki kano se exclude tawi. Exclude to even 19 lakhs se akhoi na masi foreigner ne na moina declare to bunga mabra tawrabra Assam government na tawrabra central government na tawraga na moi kadai da thagare huji bhawa karigino da every political party is distancing from that very NRC BJP su adagi hujiki lairiba Assam gi chief minister Hemant Biswa Sarma su NRC sidagi lapthor karigino da akhoi sida tawri se akhoi gi laibak se kange indigenous communities in Chikan Gihagi Wakalun, Amto Wiram Dreva political party, national party Singchina based or Toriba, Iran Singse, a Koyi party in a political can see the power pine of one of Sida, Kari tool Sisinasige, Haiba Wakalun, Sida Luna Tolokpanina, Lairiba, Kogi Levak Siki, indigenous communities in Kanada, Honor, but she so more political tool in a season, who's it a Kogi Morbi gender Hoina. Kan hodana tori se si kanoma ka kachangi ba posisu kamai to get moina they are going to use this as a political tool for the next election thoi ba thodok sina haijabani ko somdana akhoi NRC du hana torga tongdana ma haina chatli kaina lauthomaga somdana training gi program sizin lambai juba madu gi meaning du karino aba
aduna swaida koina koina hajik political tool gi batang hajik se koi people's ki assumption hai bitare people's ki koi praja me amgi assume tawri je hajik se NRC je hajik election ahead ne hajik lai je near future ja aduna hajik Delhi lengak na Manipur da hajik NRC lai ri issues gi mari laina na NRC je handak masi initiate tawraga NRC ji di masi thabok oina di pangthok da maram de kai you know NRC tawnawi da at least sahi ahum natraka mayuri changma yabai film du leiri aduna marakta election tawsalaga BJP gi adum political mileage am khak lawna wi damokda adugi mokhoi gi political agenda da mokhoi gi hajik leiba akhoi gi irang si totally politicized tawgi adugi mami uber kama yengbe hojik akhoi de thoibe irang sida leiriba community singse divided oire divided itself has become normalcy oina koi khanjale khoi gi punsi da koi Manipur sida thadau budi hoi thadau ore paite simte kuki ni ga haijaba kangu sing chujampur da leiba adi kangkokpi da leiba sing se tokhai na koi changna ba yadana leiri se masi akoi pokpadagi changna rakta badung na khalle laihale normalize to holle ba sigi siniko noine hingdoi se na hojiki government sini impose to se kana gi athangai tori na koi gi sidagi hogi ba koi ri pokhe sin na di pamam do makti mande adubu moi ki badagi ra khang badagi ra kainom di akoi se tokhai na leibu sina phare noi tokhai na leibu se koi normalization ni haibu podam lak pasida kana na chatlaga moi gi election du da yengu gadori karamba political party gi leaders sing koi star campaigner haina political kanu the election the mayam changi madugi do changna akanda tawusi kamai tawdori aduna anytime aina political mileage harise whoever rules this country ko adu who is in the power the lady sing duna moina sigi film sis lakpada anytime moina election tawu matamda somewhere imphal gumba koi the conscious pajana leiba valley area sing sidadi makoina karigumba thaba amata makoina kana misuse to bunga moi unless and until moina mi khra phawa punba paisa khra piba khotpa tawdana namjal lage election tawna ba haidi census su tawdabida census su khara yethoga NRC su tawdabida tawba hogdore ka haiba sigi ba akhoi se haraw laga tawbagi pot da madu su haraw mam thokte NRC tawba hogdore ra haraw mam thokte keno there is no akhoi gi keno amta thoktri ba che mata iba government sigi oiba NRC tawrani haiba gi pon ta leitri ba Manipur gi oina exclusively tawni haiba gi pot su leite sigumba mayam si yenga kanda moina political mileage ama lawnana ba kariguba policy khara semakadra haibadugi thajaba amadi lei NRC gi keno se khudong chaw se lawraga aduna khudong chaw lawraga in essence NRC tawrani kaina che de ibadi nataba chin swai de hek law thokpugumba khotgumba tawrakanda ko adai la lawrakpadi adum tawrakani haibagi aigonda adum thajabadi leijai hebtare actually aduna hajik fawda NRC ga mari leina ba adum official eba documenting Delhi lengak da Manipur lengak na karamba process ta leiri kari karamba khoige tongan ba documentation tawgi bi ofum lei habda hajik pawba madugi chap chaba madugi report amta leitana adumak leiri bini aduna hajik khoigi Manipur gi khoi political leaders mayam khakna Delhi da chat base masi Delhi da khoi gi oiba hajik leiba issues gi masi accountability demand taw chali bara natragana hajik leiba Manipur gi hajik leiba khoi praja mayam asawa praja mayam afing ba haibi mayam sida khoi Delhi da chatlaga sumba khoi gi demand khak tawri haibagi utna ba amadi leiba khoi gi oiba political gamble amada khoi gi political platform kanna dabakta adum chatpa adum wafam amkhak oibra haibna chingwa tongan praja mayam da hajik se khoi gi totally yamna dilemma oiba adum wafam mayam khak leiri aduna hajik phawda khoi gi official record ki matung ina so Manipur government na Manipur 926 tagina 1000 villages yam unauthorized oina hajik Manipur leiri habigi wafam lei aduna Manipur gi hajik leiba MLA leaders hajik leiba lengak na aduma 926 villages unauthorized oire habigi wafam khangma taragani Manipur illegal immigrants mayam kha yom ga leire habisi yam make sing wafam ne aduna masida Manipur gi khoi integrity amadi Manipur gi leiba hajik leiba atmosphere jer kaida na bogi damokta Manipur gi hajik leiba lengak pairiba mayam sina kari taw mathau tagi wafam sini aduna praja mayam gi sentiment praja mayam gi tempo di hanbe aroi adumak adum leiriba irang sigi masigi ona deina bada masi tongan ba khoi gi tongan ba thoning da thodok sing tholop kom dam da masigi responsibility na kana na pugdauri haiba wafam sini aduna han round once again thank you so much for joining manu hotna attend the break amalawinasi